Kanjena-ke ingithumile i-Ladies House. Ngithunywe i-Ladies House namhlanje bafowethu, ngicela ukuthi ningibekezelele. Ngithunywe osisi bami abahle. Ngithunywe iy'ntombi zakwethu madoda. Ngithunywe oma bey'ngane, oma ka-Enzo, oma ka-Boy, oma ka-Girl. Ngithunywe abashadikazi nabasazoshada abagcwele e-Ladies House. Bathe mina njengendoda yabo e-Ladies House bacela ukungithuma ngibathumele kini mphakathi wase-South Africa ukuthi thina siyi-Ladies House ngomlomo wendoda yethu uMax Makhanya sithi bonke abantu abake bahlukumezeka abazokuthi bahlukunyezwa ithina siyi-Ladies House. Sithi-ke ngomlomo wendoda yethu ewuMax Makhanya siyaxolisa kulabo bantu. Akuyona inhloso yethu ukuhlukumeza abantu, thina sisuke silungisa i-country. Kuyenzeka-ke uma ngabe silungisa i-country uthole ukuthi enye i-country ilunga seyivuza igazi. Uzokhumbula ukuthi uma ngabe ugula uya kudokotela, into azofika ayenze laphayana uma ngabe isimo sakho sidinga umjovo, ufika akuhlabe ngomjovo obuhlungu kodwa ekugcineni ozokuphilisa. Uzokhumbula ukuthi imoto uma ngabe ilimele iyazidinga iy'panela ukuthi ziyibambe, ziyitswinye, ziyiswante amabhawodi ukuze abe right, aqine, abe tight. Nayo-ke i-Ladies House isuke ilungisa nje i-country bese kuya ngokuthi-ke enye i-country kumele ilunge seyivuza igazi seyilimele. Ukulimala kwayo ukulunga kwayo. So bonke-ke abantu abakhalayo abakhala nge-Ladies House sithi siyi-team ye-Ladies House siyaxolisa. Sisuke sinilungisa nje bakwethu. Lungani-ke nani phela ningabi weak, nilona iy'ntekenteke lana ebese nikhala ngathi siyi-team Ladies House. Uma ngabe untekenteke uzobonakala ngokuhamba ukhala nge-team Ladies House, ukhala nge-team Ladies House njengengane encane. Inkinga u-weak, untekenteke. Thina siyi-team Ladies House, siyi-team e-strong, isikhondlakhondla se-team kazwelonke. Sithi kulabo abakhala inyembezi ngenxa yokuba ntekenteke kwabo, abakhala ngathi siyi-Ladies House, sithi sorani bakwethu, sho ukuthi nje ncesini, ncese bakwethu. Ya. Angithembeke ukuthi uxolo lwethu siyi-Ladies House luzofinyelela kini nilithathe nilwamukele bakwethu. Sisazoqhubeka-ke siyi-Ladies House sihambe nje sininyathela obhozo, sininyathela amakhona ngeqiniso. Sizobe singanilimazi kodwa sizobe silungisa nje i-country. Uma ubheda nje uyabheda. Kusho thina siyi-Ladies House asikwazi ukufihla ushidi. Asikwazi ukufihla ushidi siyi-Ladies House. Uyabona? Yingakho nje